Saudara, Timnas Indonesia ditahan imbang Australia 0-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sempat menekan di menit-menit awal pertandingan, namun sejumlah peluang gagal dimanfaatkan untuk menjadi gol. Di babak kedua, kedua tim saling serang. Meski terus ditekan, penampilan gemilang kiper Martin Pas di bawah mistar gawang Indonesia membuat sejumlah peluang Australia gagal dikonversi menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Sebelum berkantor di IKN, Presiden Joko Widodo menyempatkan menonton langsung pertandingan Indonesia versus Australia di Stadion GBK. Kedatangan Jokowi disambut sejumlah menteri kabinet. Usai pertandingan, Presiden Jokowi mengapresiasi perjuangan seluruh pemain saat melawan timnas Australia. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Ini hati-hati loh, Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong, 131 melawan ranking 24 dan bisa menjaga menahan imbang, dapat 1 poin. 실질적으로 사우디, 호주전은 우리 선수들 너무 잘해줬고 저 개인적 생각도 상당히 만족하고 우리는 할 수 있는 건 다 했다고 보시면 되겠습니다. 그리고 바레인 중국전은 제가 소집해서 훈련시킬 수 있는 시간이 없어요. 대표팀은 그때 잠깐 MH가 모여서 경기를 하기 때문에 어떤 전술을 만들어야 될지요. 그때 가서 클럽팀이 아니기 때문에 그런 부분은 섣불리 얘기할 수 있는 부분이 아니라고 생각합니다.